Doneli otac i mati malo novorođeno dete u crkvu Svetom Savi i zamolili ga da dete blagoslovi i da mu da sreću. Ja ću ga blagosloviti kao što je i Isus decu blagoslovio, ali mu sreću ne mogu dati samo vi roditelji njegovi ako ga zarana naučite da radi, da štedi, da ne laže, da ne krade, da sluša, da je pobožno, da poštuje starije, da je u svačemu umereno, a naročito ako ga budete upitali da dobro čuva svoje zdravlje. Roditelji su učinili što im je svetac kazao, pa je od njihovog malog deteta postao dobar, radan i pošten i pobožan čovek. To se posle čulo nadaleko, pa je sa sviju strana dolazio silan svet i dovodio malu decu Svetom Savi, te da ih blagoslovio i da im dao sreću, a Sveti Sava svima je odgovarao kao i onima prvima.